D'accord, m'appelle. Oui. Je suis général et de country, wow. Je suis général, je suis général. You old man, come and ask you any question. Eh? Hello? How are you? Sekimonyo, je suis colonel. Hein? Très bien, je suis Sekimonyo général. Yes, Wow, that's good. Yes. Can you try to speak English? Yari yaragiye kera. Huh? Yari yaragiye kera uwo muntu twitaga English. I wanna. Oh, can you try? English yagiye baramujyana barakata atagenda muri English man. Can you search any translator? Translate. Ntabwo ndi kubyumva. Ikinyarwanda izi oya Kinyarwanda je suis umunyarwanda. Je suis umunyarwanda indangagaciro zacu. Can you show me any house that I can so uyu murambe kari kuvuga abantu kumva mu bintu bya help me umva mubwire subwo ndamenya none ndajya hera old man help me I want your help. Ibi bintu arigiye byigirishwa uri umutekamitwe ntabwo uri umutekamitwe. Help me I want nira ndi ukubwira na usa n'abatekamitwe. Abatekamitwe no I say try to speak English. Yeah. Yes. Okay. Yes. Say tell me what you want. Yes, umwana wanjye nzi ko yize ibintu by'Ibyongereza. Kiza hara kuri Rubavu. Nakuri kitaba kize ibintu by'Ibyongereza. Abantu bakunda kuviriya bafite amafaranga. Niba barambwiye ngo niba ari amafaranga makuta. Money. I want a house, not money. I want house. Money. Money. Yes. If you show me any house, I can give you money. Money. Yes. Amafaranga. Yes, of course. Bari. Yes. Makuta. I say money. Money. Yes. Mafaranga. Oui. Noneho. Don muza kugenda gutya. Oye. Yes. Guma. Ingo. Let me stay here, no question. Ariko twaya tubumvikana. Guma. Yes. Ane ubwo reka ngende. Kureba kira cyane. Where are you going? I see you can see there. No, I want a house. Oya. Ninyura hano ndata ninde. Reka nje hano. Je suis général. Wow. Urasura kunyabiraho. Wowe byagenze gute? Ese bura papa reba. Kwirirwa urasura kwese umuntu hanze ushaka kugaragaza ikiburi. Ariko niba urufunguzo nabwibagiwe. Siba. Bundi se ahari ko usigagaruri he? Ko nagiye naje nkarubura. Uziko nagiye naje nkarubura. Gusa buri gufungirana ibijyo ubuziwe umuntu. Kibyo bida byahe. Tawa byitse mu gutonga imiragura. Aho kumva ngo bwire. Hari umuntu mbonye wagira ngo ni umuntu uza. Abantu wariko kumubita wambye utari kumumera. Reba nyine, reba babandi batukaga mu mahanga, muri za Amerika, za Dubai, za Kigali. Abantu basanzwe ngabahinde se. Ni umwirabura asana nawe. Ariko ari kuvuga ibintu by'ibirimi nibari ngo yavuzemo Englishman, kandi Englishman yaragiye. Bizungu umuntu uvuga icyongereza. So ushobora kuvuga icyongereza ariko nk'umunyarwanda. Sibyo bishaka kugaragaza. Ibyo ngibyo se bakabimenya nabyo. Nasuvuga ko nawe wanarindagiye. Umuntu niba ari umunyarwanda avuga icyongereza, ikinyarwanda cyamunanira. Uziko rende no kuvuga ngo njyewe ngo Sekimonyo. Ngo uvuga ngo wanaramutse akavuga ngo nabyaza. Yego nyine nese ubwo twere tugirana n'abanyarwanda bazi ibyongereza byinshi. Ikinyarwanda se bakaba baragitaye he? Yaba yarakibagiwe. Ko kwibagirwa ku byaka bagirwa na waramutse. Ngo turavugisha. Ahubwo se atibagiwe waramutse ari ukuntu ajya kwiga mu ntuza mu Bwongereza. Akavayo n'icyongereza urugero akagenda avuye mu Rwanda agiye mu ntuza mu Bwongereza akagaruka nta n'ikintu ari kwibuka na kimwe. Kikinyarwanda nyine. Ariko ubwo bari mu mashuri. Ariko ko ari biterwa n'igihugu cyarimo. Ariko ubwo na kuri Rubavu barigishaga. Kuri Rubavu barigishaga. Nje na kuri Rubavu bigishaga cyane. Erega nicyo kiko cya mbere nabonye mu buzima. Cyanyigishije ngabasha gufata. Mbo.
iki none ubwo rero tugiye kugenda umvishije ariko bamo ibintu niba ariko byababuze niba ari ibiki ariko cyari cyo cyose ubwo ari gushaka n'inzu none iyo nzu ashaka gurisha gura nacu se hoya none ariko ashaka no kugura n'inzu yacu banayimugurisha tugiye kugenda uriya mugabo ugenda usemure biriya birimi byari kuvuga nimvishije ari kuvangavangamo ibintu namubwiye ngo je suis général Faransa se hoya iki sinzi ikirimi cyari kuvuga yavuga Faransa suzi ko nyizi icyongereza se aravuga icyongereza ibintu bye byanyuze nabimenya ngo nibiki none se aravuga Portugal ariko Kengereza mu Giswahili bayita Kengereza ubwo ni icyongereza ubwo aravuga icyongereza aravuga icyongereza kandi uko nawe urakizi aya hoya utambwira ngo nango kuri bavo barigishaga utambwira ngo mene garuka wamaye ufunguza ngigendera uje he hariko ubutondo cyo kora yara amafaranga uri kumva none arimo ngahe ndabona mangahe kugira ngo njye ngume hano namubwiye ibintu bya mani aravuga ngo mani amafaranga arayafite uri kumva tugiye kugenda naduhereza miliyoni ndaguhereza modesa gakugura indazi baweki ndesa za kugura indazi unizo wose uri wajyana mu bupiriza miliyoni ngudesa kwa modesa zakugura ndakongera hijana metro wase papa meza funguza nifungure ni tondi biki se nose ngambwira ndakwasengisa ushaka ngahe none ngangwe n'umubwira ashaka se wareka kuri kurangurura ushaka ngahe nyine ngo kuvura ko gandi ufite ubwo banago bizi none ushaka kugira ngo uhereza ngahe mbwira ngo wifuza noneho uramereza icyatano cyose ndagwa 700 igihumbi asomba 200 igihumbi kuzuza icyatano kenya miliyoni 250 nese nomereza icyatano icyatatu emeri icyatatu wareka ngigendera wowe icyaye na 10 shirisha icyaye na 10 kanudashira icyaye na 80 none nudashira fene bireke na 80 nudashira fene na 10 na 9 reka mubwire rero ndaguhereza 495 aho agoriko ndaguhereza urazi nudashira ya 5 ntago demera ariko 5 ngaho 496 agubwo none ndagoda umva nawe ndagarenza iyo 60 ugomba kuyashiraho uri ko wakumva erega nanjye ndakoresha ururimi kandi ngiye urabizi byose bisobanura neza uziko ngiye tunavuga 1 2 3 4 ibyo byose ni nibi 6 7 cyane cyongereza icyongereza none humva kuri bijya kugenda ubwo twemeranyije ko ndaguhereza 496 ntabwo nabyemera nudashira iyo veni urore veni urashiraho ni veni ni 25 490 urukuvuga na 6 ari kuburaho 40 rwose ari kuburaho yes na 3 uwa kuvuga ngo uramereza 496 nike 490 ndaguhereza 496 ko sigabaye menshi 496 sikabaye menshi ndaguhereza 490 kagabaye menshi ahubwo abagasumbye miliyoni umva kuntu abagasumbye miliyoni wajishiwe se baraguhereza miliyoni imwe miliyoni guhereza 490 n'utuveni tubiri karaba kabaye menshi utuveni tubiri si 40 nyine kandi nyine karaba kabaye menshi oya nushiraho turi 42 ariko umva nyine tubikonde 496 kongeraho utuveni tubiri karaba kabaye menshi karaba kabaye menshi ariko konda nangahe 900 uragenda sikavuye he none 400 ushaka unyi 1000 iki ni 1000 kino ni 1000 none dufatira no kari 400 hano ni 400 none tugiye mu ijana iri ni ijana yose oya tugifata iri kari ijana noneho uramereza yino tuvuge kari 6 iyi natishireho iyi noti gabaye gagandi 460 noneho urahita shiraho utuveni tubiri bibe bibaye karagabaye menshi karagabaye menshi nuko fata tuno dutatu ni menshi koko karagabaye menshi tugende uko batabura kunje atuwange utuveni tubiri akumva namasiza hararumo ukumva ndiko genda mubwiye byanyese byawe nubishije ko bwaza bari bari zanuza za wani bari wanishe turimesho tu from me to fa cyo ni gifaransa iyo ni faransa twigaga za wani ni kangahe
wani bisobanuye iki? Bisobanuye iki wani? wani ni umubare rimwe. Swaga wakirinde ba waje kujya imibare. Hari imibare zari gutera. None se ashaka iki n'ubundi? Sinakubye kare gushaka inzu. Nose wani ni bisobanuye umubare. Ubwo tuyisobanuye tugende. Tugende. Ubwo siri bisobanuye wiki? Siri. Siri ni umubare gatatu. Oh yes. Aso twagiye uri mu biki wabona. Ubwo siri. Mbere so funguza manze ni. Oya uretse. Kamanzi ngiye gusohoka ndaso bagaruka. Ariko ubwo niba ari ibyongereza wani yagakwiye kubisobanuye ko ndabyemeye. Noneho tugende. Noneho niba ari ajya avuze yindi yi. Avuze yindi yi ikurikira gatu. Wani na tu na siri. Siri 4. Na siri 4. Wani ndabyemeye tugende. Tugende. 1 2 1 2 1 3 1 2. I'm tired. 1 2 Tugende. 4. Wow. He's translator. 2 tugende. 1 ndabyemeye. What is your name? What? Oh, sorry, my name is Adolf. I'm coming from America. I'm here to search the house. Ariko papa ari kuvuga ngo adoreza miliyoni 2. Akakora tubesha vuze ngo mani. Na mafaranga Let me give you your money. Okay, if there and show me the house and then give you money. Nubishye amafaranga mani. aravuze rero amafaranga haduhereza nagazi kinyarwanda. Nye nagakiza ndabizi. Navyumvishe negekana ngize navyumvishe. Yavuze ngo aragiye kuduhereza miliyoni 2. Miliyoni 2. Miliyoni excuse me. Twavuganye ndaguhereza 496. Umva ukuntu bimeze. Miliyoni 2 aragiye kuduhereza. Arambwiye ngo wowe urafata igihumbi. Ndasora afata igihumbi. Nakubyango muri miliyoni 2 aramereza. Yakwezi 1996. Oya se kabaye meza. Urafata igihumbi. 1996. Nyine byahise bihinduka. Ahindutse guteze. Miliyoni 2. Give me your money. I'm go to house. First go and show me. Afata mu wiki. Kono bishama. I'm go to show me in house. Of course, yes. Abuze ni biki? House ni biki? Amfasa. Ari kuvuga house rero, house ni inzu. Ni inzu. Irimo n'ibyumba. Ushaka inzu. Nzi ko dufite cadastre. House me you. House hari jawe. House like this. Like what? Like this. So ndi wawe kutari kuzabanurira kuvuga ibiki? Yes, show me a house. Show me house. Kumva rero utari kunzabanurira ndagukata. Cyabyakunaniye mwa. Umva ndi kuvuga icyongereza rya dada. Nasijyana cyaba kiri he. Uzi ko agenda umwongereza. Biri hasi n'uza ari kumbwira ngo iyo nzu nyine ugiye kuyimwereka. Kandi ukumva kandi nayo ufite. Nese ubundi wamubwira yaje yakwakerekeza ko nayiha. Ariko ikibazo ari kumbereza ngo miliyoni 2. Nyine miliyoni 2 ndaguheza mikata none ndacemye. Kandi byahindutse. Iki se dahindutse. Ari kumbwira ngo urafata igihumbi. Uratuma nibwira wa muhungu wawe akwakerekeza azi. Oya. Mbwira muhungu akakerekeza azi. Urafata igihumbi. Ndetse urafata igihumbi. Wowe. Ndetse. Ubundi sawa byakurambye. Yes, mubwire ibyinzu. What do you understand? I want a modern plan. After wiki. It's not traditional. Show me the modern plan and then I give you money. Money you wish, I give you. No money. Amafaranga ndagumvishije. Zabanurira kuza ngwiki. Uraze? Umva rero. Nza gutase none. Arimo kanavuze nyenda ari no gusobanukirwa. Amafaranga aragemeye. Ntabwo ndi kubyumva neza. Savuze mani. Nisikubafuza mani. Nyene amafaranga ye. Uburaha ubusigaye ngi kureba aragapeti k'inshuti yanjye. Gikumva umutwe gutangiye gushuha cyane. Icyongereza byawize naho birakunanije. Erega ticha nagoye nazo ngo ticha gitabo ngo dusome. Bikanza gute? Ndikumva ndameze neza. Uretse manze ari umupeti wanjye nzi. Uretse uri kumwe. Take your papa. I'm going no question. Go and papa sit here. Sit here. I am coming. Kijya bintu byuko bagenda bizi. I am coming papa. I see this country of Rwanda. It is beautiful. Very beautiful. Ndabyemeye. Tugende. Uyu What he come to do here?
isi wona uyu ni umuhungu wa Karekezi. Karekezi uyu no twiganaga I'm sitting in the school. Yes. Nyine tell you. Oh, hello baby. How are you? Okay, you can be translator with this son and his father. vuga cyane abyumva. Say, speak loudly. No problem. Okay, so I want a house. avuze ngo wiki Modern house. avuze ngo wiki arva wiki umusobanuzi gusobanurira ajya kuba nka Rocky yanga juni ugikuba nde juni agitwara usobanuraga amafilime ndagumuzi ngingo dusobanurira. Can you speak loudly? Yes, no problem. Okay, I want a modern house. avuze wiki Ngo mvuge cyane. vuga cyane sha niwe nijye wemereraga. ari vranye naguhaye urayiruka somba wundi mwana sha I want a modern house. Can you show me? No problem, I can. avuze ngo wiki Mwelekezi. Yes. That house it is modern. Yes. Okay. Can you go to show me? No problem, I can. avuze ngo wiki Ngo njya kumwereka inzu. ngo ujya kumwereka Ngo njya kumwereka inzu. inzu. Yes inzu turayifite. Iyo nzu niyendi nakubwiraga. Ya indi yawe. Komeza umubwire. We can go. No problem, we can. avuze ngo wiki Ngo tugende. mubwire iby'amafaranga They are about money. Money? Oh, nothing. No problem. Money I have. ari kuvuga ngo wiki Ngafite amafaranga. mubwire ngo miliyoni Angahe? miliyoni mbwire. How much money do you have? Oh, I have 5 million. avuze ngo kangahe Ngafite miliyoni 5. miliyoni 5 mubwire ngo nuza imiliyoni imwe Ni inzu. imwe oya Ngo miliyoni inzu iguraga inzu nyine. miliyoni 15 oya se ahubwo uramubwira ngo inzu iguraga miliyoni 15. miliyoni 15 Mubwire gutyo. Mujya amafaranga mubwirisha. mubwire In this country, the house you can buy it in 15 minutes. gusha Simba kuri Very umuhungu. money, but I have 5 million only. avuze ngo wiki Ngafite miliyoni 5 gusa. mubwire ngo yongere izindi 10 Fata wazifata. Miliyoni 10 wari ushaka ebyiri. Ndajyamo imwe noneho bitewe ko rurambike mu gihumbi bite birangira. N'uyu noza twiganye ku ntebe. Uyu none wabaga wa mbere. Rero basi hanyuma wowe ko wanarindaga iyo nzu irabahe wewe iyo nzu gushaka wowe. itarigwa miliyoni 6 ingo nyine. noneho rwacyacya taro cyawe Urajyamo 100. Sibyo? kubera ko utarabyemera Ijana indazi rimwe wayakoreye. Ubu bagiye kubaha amafaranga yose bongera ngo nyine umva nyine wowe vuga ibyari kukubwira noneho ndaza kukugurira n'injugu ku muhanda We urajya 100. injugu abindi urashaka mu mufuka bite biba byinshi nawe uzijya nanjye nfite amafaranga. ukazajya wumva guhangana nanjye Kubiza ko kantu. ndakongeraho senkani ndakongeraho senkani noneho mubwire ndakongeraho senkani mubwire amafaranga Mubwire tuyashaka kashi ushaka mu. noti kuri telefone They want cash, not on telephone. No matter. I can give you your money. avuze ngo ngwiki It is not mine. It is yours. Ngo mumwereke amafaranga. tumwereke amafaranga Okay, mumwereke inzu. ama inzu Namwe arabaha amafaranga. noneho mubwire ngo Eh. naze tugende kwa nuza kwa niyo bosiko Arayabona. arataka duhereza ariko umubwire Ariko mubwire ngo umubwire ahita yaduhereza ku kanya. ataka They are on a new school's house. They will give and you give them money. Okay, no question. Go and show me. avuze ko tugende Ariko ngo mukuru ariko si uretse si. Mbese nitumara kugenda ariko nawe ntugakura umuzungu gutyo. Umva wayemeye yurajya. igitano si igitano Yabi 5. ndakugurira injugu Wani mwongera tu. magana ni 50 Nani rwose 50 wavuze iki se buriya? magana ni 50 Ko mutazivugiye. atumva mubwire Ariko nubwo ariko twariganaga mu ishuri. ndakongeraho vere ndakongeraho vere Baragezaga. ariko nakubwiye aho byakunaniye natumva mwana wa singo kuri sasa ngane ndaguhereza ndakongeraho vere abangahe igirinde ije Amaze iki wakoze iki? Yakoze iki? Urajya 45. tugende mubwire tugende ndakugurira injugu Mubwire aze tugende. tugende You can go. tugende Okay, go.